kusikuywan qayarispa kanchik k'ay punchaypi. Devoción matutina niwanchik kunan día hinata. Willay imatachus nisqaytaqa nispa. Ari, sapa ukninchikman Diosninchik willawanchik, sapa ukninchikman Diosninchik yachachiwanchik. Chayman hinata noqanchispis willana tiyan runa masinchikman maskatachus pay ruwan kawsayninchikpi. Chaya hinata kikinta ruwaspa karqa kay hermana Elena Gedejuay. Payqa chunka qanchik ñawi watasniyuq karqa mayk'achus payqa Diosninchik parlaparqa sunquyman visionespi ichari paytaq willaspa karqa tukuy runasman chay tiempopi. Chaymanta hinata noqanchik rikurispa kanchik kay Adventistas del Séptimo Día nisqa. Munasqa wawqimasi, kaypi niwayta munanchik imaynataqa sapa ukninchikpi Dios churan willayta. Niwanchik ahinata kay iskay carta Corintiospi chunka iskay niyuq chiklasqanpi nin ahinata. Sichus tata Diospi Señor nikichikpi atinekuykichik chayqa sumaq waqaychasqa kaykichik. Ari, sapa ukninchik sumaq waqaychasqas kasun. Sapa ukninchik munasqa wawqimasi sumaqta taskirispa kasun. Imaraykuchus munasqa k'ullku kasan Diospaq llankninqa ichari mana tukuypis chayninta purimunankuchu. Anchu hatun llanknintaqa tukuypis atinku pasayta, pero Diospaq llankninqa k'ullku kasan. Chay k'ullku kasanpiqa noqanchik puriyachana tiyan. Chay k'uyku kallipi laqapi a veces noqanchik purina tiyan. Confiaspa Señor Jesucristupi, willaspa, testimoniota qospa, imaynata ruwarqa kay hermana Elena de Gedejuay tiempompi. Mana chayllachu niwanchik ahinata. Qankunaqa mantienenaykichik tiyan ñawisniykichikta Señor Jesucristupi. Ñawinchikqa qhawanan tiyan payta. Sichus runata qhawasun chayqa k'aya micha noqanchikqa pierdesun kay reino de los cielosta. Noqaqa mana pietaymunanichu munasqa wawqimasi. Chayrayku sapa p'unchay intentani riyta Diospaq qillqasqanman, intentani paymanta uyariyta iglesiapi, intentani allinta ruwayta porque k'aya micha paywan tinkunakuymunani. Chayta qamunaykichu? Ari icharis, chaywan saqispa kasayki Diospaq kuyakuyninwan kanachik kunan día.